بهترین بلاگری تاجیک چه حال داره؟ نمیدونم. شما اگر در نظر داشته باشید برنامه‌ای که من کردم از دود باشد یا اینکه از روی دیگران که روس‌ها گرفتم، اونا نیز از روی آمریکایی‌ها میگیرند. از همه گناه عظیم گفتگان خداوند که دل یک نفر را رنجانیدن. از سبب که اودیتور اینترنت 80% مردا هستند، برای اونها دیدن دختر جالب‌تر از وقتی دختر باشه در ویدیوی شما حتما تماشا میکنند. تنها با همین خاطر دختر بیایم. بله، توصیه می‌دیم به شما. این تقلید به همون نوع یک سریال برآمد عروسا میر دروژبا ازواجکا سه کلمه های من راستی همون دیدم رکلامش که تماشا نکردم. شاید دادا من خیلی کنم و من خیلی کنم در اومدم خیچستان گفتم اینه بعد از یک استرنج که ادنا کلاسیک به فکر میافتگی بدم. کلاسیک توزی کار بزنی؟ نه در گوگل поиск میزنی کجا میبره چستانی تاجیکی زدم هم خیلی برام. اكو شویره платова можно убрать برای که аудиторияшон камай و بیشتر روسی وای میکنن. خیلی جای شبنم سرای رچکه گرفتن نمیتوند کنیشنه. چند زنگ میزنم یادش کردم و اگر امکانیت میشید میرفتم پیشون برای محکمه قزاقستان دانویا با برنامه بردباری خوانم و همه نفرانی که مثلا دعوت کردن اگر شما رو هم کسب نزدیک شناسا دوستا بیاید حتما یک احساسات غیر عادی رو حتما میگیرید از اینجا. بهترین بلاگری تاجیک چه حال داره؟ نمیدونم راستی فکر نمیکنم بهترین بلاگر هستم. شما رو نگفتم. فهمیدم. وقتی که در تیوی کار میکنید شما 4 سال یا 4.5 سال کار کردید در تلویزیون؟ 4 سال و 7 ماه. شما از تلویزیون یوتیوب آمدید رنگی دود و همون پسی صحنه هایی که میکنید و زبان شما چی هست؟ بک استیج میگیم انگلیسی کردی. همون هایی میکنید و هم به فکر ایده شخصی خودتون نیست بلکه خارجی ها این بله. یعنی همون ایده هایی که شما می‌خواستید در تلویزیون بکنید نکردید. کدام ها و برای چی نبرآمدن در این؟ ما بسیار ایده داشتم در تلویزیون پیشنهاد میکردم که مثلا از یادی بودجه میگفتن نمیشود و دیگر مانع ها بودن در تلویزیون. در سبب که خودتون خوب میفهمید که اونجا چارچوبه هست که از اون برآمدن غیر امکان است. بله قالب است. با همون قالب اصلا کار میکنن ژورنالیستان در تلویزیون. و در اینجا من بیشتر مثلا هم میتونم لهجگی سخن بگم هم میتونم روسی کلمه ها استفاده برام هنگامی صحبت کردن در اینترویو ها و من این گونه آزادی ها رو من در نظر داشتم. چند وقت پیش دیدم که میگن که رافائل پخوتکای دختری داره. شما چی میگین؟ شاید بعضا آدم میبینه که مثلا پخوتکای دختری نیز نه چی را در نظر دارن. من خیلی قدر نمیگردم که نه راست من همین حیرانم که برای چی شما همین خیلی گفتن. در نظر مردم ما هر گونه مینماییم. با نفرانی هستن پیشنهادیم به هیچی، با نفرانی هستن پیشنهاد سخنگوییمون تنها سیما یا که چیکار کنیم. ما داخل اوورینیم. من فکری بعضی نفرانی که مثلا در زندگی هیچ کس نیستن و تنها برای نش زدن یک نفر دیگر که کمی موفق از اونها این گونه سخنها با من اعتبار ندارند. فکر نیست که یگان ایده که از خودتون باشد همون برود در یوتیوب؟ البته هست، ایده ها زیاد هستند. این چنین نمون مثلا شما اگر در نظر داشته باشید برنامه‌ای که من کردم از دود باشد یا اینکه از روی دیگران که روس ها گرفتم، اونا نیز از روی آمریکایی ها میگیرند و اصلا شو بیزنس روس 90% تکیه میکنند، یعنی که کپی میکنند از روی آمریکایی ها و دیگر سنترال آسیا هم از روی روس ها دیگر میگیرند. بله. یوتیوب و شما امکانات بسیار داد و میتونم گفت که همون امکانات را شما استفاده نبردید. بله راستی من وقتی خیلی کمی تنبال شدم شاید از سبب من پاندمی و دیگر حالات هستن مثلا که در جامعه امروزه این چگونه که باشد هم با تاثیرات انسان خلال خود را میرساند. با شما معقول است همون آدمی که حاضر هستین؟ راستی خانه چی که من میخواستم هم ظاهرا هم باطنا عوض کردن دیگر چیز است، اما کوشش کرده هستیم. ببین اصلا
сабиратса мекунем. Зоҳиран киҷура аст? Спортзал рафтан дар кор, машқ кардан дар кор. Шикамча мондан кор мекунем. Не. Ботинан бисёр китоб хондан дар кор. вақте ки аз паси кадр ҳарф мезанем, шумо амон бекстейҷ гуфтед? Бекстейҷ. Шумо ҳамаша нишон наметавонед аниқ аст, а? Бале. Масалан дар якташ шумо намедонам кадом тарафе раҳ ки бахтовар ҷамшед дар тараф мест ки ягон саволи хуб диен ва ман ҷавоб диҳам. Яъни ҳар нафар бо ҳар хел хислат дорад ку. Яъни ба ҷуз оне ки шумо нишон медиҳед, масалан қатъи Сабрина чанд хел механдед, қатъи намедонам дигарош, бо чӣ мегзарад ки шумо нишон медиҳед? баъзан ҳолато мешавад ки масалан дашно мекунам худам мисал калимаи блядь хай русӣ мегем ку. ҳам хеле чизо мешавад мебурем. Масалан баъд бекстейҷо вақте тайёр мешавад, агар дар назари ман ҳам мисал ман фикр кунам ки ҳамин видео ба ҳамун ситора писанд намеояд, агар ман ҳамиро гузорам, ман пешаки аз рӯи монтаж сабт мекунам, ба онҳо мефиристам, мегам ҳам хеле видео аст, баъд ваё мегӯянд ки ҳаминҷаша бур, инҷаша набур гуфта. Кам дарак шубҳа аст? Бале шубҳа аст. Масалан чистони бисёр популяр. Акнун он чистон ман нав шурӯъ карда будам, он вақт ман намедонистам ки ин қадар масалан на танҳо мардум, балки ҳамун ситораҳо худашон баъд меҳаросанд ки масалан ман аз онҳо интервю гирам. баъд аз вай ман фаҳмидам, баъд масалан оҳиста оҳиста вақти корро шурӯъ мекунӣ, баъд хатогиҳоро ислоҳ кардан мекунӣ. ба зинда шудани пас аз мурдан боварӣ доред? Ба фикри шумо уҷа чӣ гап мешавад? бале боварӣ дорам, барои ки дар оилаи бисёр исломӣ рости ман ба вобастагиам ҳама, яъне ки аз ҳама гуноҳи азим гуфтагиян худованд ки дили як нафарро ранҷонидан, баъд бояд дар зиндагӣ кӯшиш кунем ки дили ягон нафарро наранҷонем, дигар гуноҳамон иншоаллоҳ ки бахшиданӣ аст. вақте ки лаганбардорӣ мекунем, бисёртар ҳамин ман мушоҳида кардам, ҳатто интервю ки дар Дубай доштед, ранге ки интервю небу реклама аст, яъне бисёр таъриф мекунед ҳамон нафаре ки қачон интервю мекунед. аз оҳанги интервю дида оҳанги реклама зиёдтар барои чӣ? ин фикри шахсии шумо аст. Дар назари шумо ин реклама менамояд, дар назари ман ин ба инсон баён кардани фикри шахсии ман дар бораи он кас мебошад. Масалан чӣ андозае ки ӯ муваффақ аст, барои ба ҳамун хотир ман омадам аз ӯ интервю мегирам ва ман бо ин суханон яъне ки баён мекунам ки шумо арзанда ҳастед гуфта. ин ягон ҷои вай надорад, фикр мекунам. Ба инсонро таъриф кардан барои он ки по факту яъне таъриф кардан ягон хатогӣ ё ин ки ягон вай нест. охиромор кай театр рафта будем? Кай китоб хонда будем? Кай ягон мавзӯи хуб да фикр карда будем ки ҳамин барои мо, барои ҷомеаи мо фоида дорад? охирон бор китоби Думай Багатеи хондагӣ будем, баъд якчанд китоби дигар равон кардагиам, ман бояд ваёро мутолиа кунам. баъд театр рости хелаш нарафтем, ӯ рӯз хуҷаста катиб будем, гуфт ки бояд театр бирем, насибами опера балет кушода шавад, рафтанем ҳамунҷа. бисёр мехостум ки ҷавонамон вай накунанд, нараванд хориҷа. яъне ки рафтанам агар барои таҳсил бираванд, ҳамон нафаре ки бихоҳад метавонад барои пешрафти худаш дар давлати худаш, барои ҷомеаи худаш кӯшиш кунад бикуна. вақте ки адабӣ гап мезанем, шумо даъвои адабӣ гапзанӣ доред? ман баҳсе ки бо Рустам Ашуров барномашон доштед, яъне ози баъдтар меем ба ин ҷо, лекин шумо ним тоҷикӣ ним русӣ гап мезанед. ман калимаҳои русиро истифода мекунам ба чӣ хотир? Ба хотире ки фикри шахсии ман аст ки ҷолибтар мешаваду, яъне ки калимаҳое ҳастанд ки мо ҳамарӯза онҳоро истифода мекунем. яъне адабиро донистан, русиро донистан, лаҳҷаи ҳарф задан, ин ягон ҷои хатогӣ надорад. даъвои адабӣ кардани ман дар чӣ аст ки масалан мутолиа кунед китобро, адабӣ ҳам суҳбат кунед, русӣ ҳам суҳбат кунед, бо лаҳҷа низ суҳбат кунед. ман 6 сол дар филологияи рус таҳсил кардам, инчунин бо забони русӣ хуб ҳарф мезанам. шумо метавонед ахирон сториси маро дар омада бинед, дар онҷо реклама бо забони русӣ аст. вақте ки вайн мекунем, чанд қашист ки шумо вайн кардем ва вайнҳо фақат қатъи духтарҳо аст. чӣ сабаб дорад? ё ки бачаҳо гапа намегиранд? Не, барои чӣ? ба он хотир аст ки духтарҳо барои аз сабабе ки аудиторияи интернет 80% мардо ҳастанд, барои онҳо дидани духтар ҷолибтар аст. вақте духтар бошад дар видеои шумо ҳатман тамошо мекунанд. танҳо ба ҳамин хотир. духтар биёрем. бале, тавсия медиҳам ба шумо. вақте ки батл мекунем, шумо бо ду духтар батл кунед, дидам батли прикаст як. вақте ки шумо ба забони худтон мегӯед ки
همین یکون چی گرفتن ممکن نیست یعنی ما اون کسا نصیحت نمیکنیم ما اون کسا اون چی دادن نمیکنیم پس چی ما میکنیم گفتیم که برای کی تماشا کنن وقتی انسان خوش شود خندن تمام راز نکنن بله اما برای باتل برای چی فقط پریکاست اکشن نمیدونم یکون همون این چالش از بازم از خارجی ها و خارجی ها بچه با بچه هم میکنن بله اخیراً فاضل الهام یک بلاگر است در اینستاگرام او کس به من ویزیف دادن راستی نخواستم دیگه کردن چون که اکتوال نبود همین موضوع در وقتی که او علاقه به من باتل پیشنهاد کرد یعنی استاتوسش نه گپ در استاتوس نیست کارینا کاملا مقدر مثلا بگیم مشهور نیستن در اینستاگرام اما من خواستم با اون کس اینترسنی بود صحبت کردیم و باتل کردیم باتل با چی انجامی بجان نه با فکرم وای برید کارینا برید ام خلو باتل قضیه صبرینا چی قضیه صبرینا بیا یگون کس نبریدم خیلی باتل سه عملی که شما پس از خواب خستن از خواب اجرا میکنید سه عمل وقتی که میخزنه خوب چیکار میکنید سه کاری که میکنید اول یک استکان آب مینوشم فقط بعد اگر نماز ما بخونم بامداد میخونم سر سیمش اینستاگرام وقتی که یک فیلمی سریالی نو نبیجان پیرماتوف گرفته است نامش عشق پول دوشنبه بله یک سوال است من روزگاوی دادنش بدم نکاش اومدیم پیشتر این تقلید به همون نو یک سریال برآمد عروسا میر دروژبا ازواجکا سه کلمه های من راستی همون دیدم رکلامش اینه که تماشا نکردم شاید نه که نبیجان گفتن که ایده خیلی در سرشون بود بعد این چنین پروسس کاری ما چگونه است که مثلا قالبی که در سناریو هست ما از روی همون کار نمیکنیم مثلا یک جمع شدیم میبینیم حالت هست نوشته شده است که هم خیلی حالت و اون رو ما خودمون بیشتر ایمپرویزاسیون کردن میگذارونیم این خیلی بهترین میشه خب در فیلم چقدر پول میگیرین شما خیریه نه اینا با نبیجان صحبت کردیم گفتیم در این موضوع وای نمیکنیم کنفیدنشیال گپ نمیزنیم وقتی که چیستون میگه همون چیستونی از همه پاپولار نیتون همون خیلی بردارم بزن یعنی نمیشه که یک دیگر چیستون بگیره که همین قدر آوازه نکنه در این سوال من راستی چند بار جواب دادم اکنون چیزی که شد گذشت این از با فکری من 50% خطاگی بود 50% خطاگی نبود که پلیس خودش رو داد برای پیشرفت کاری من و شخصا من وقتی که به یوتیوب آمدم من بیشتر تماشا میکردم روس ها رو بعضا وقت امریکانس ها رو و در اونها شما میدونید که این گونه گپ ها عموما یگان چی نیست اونا میتونن در دیگر موضوع ها نیست با همون ستاره های خود حرف زنن و ویدیو کنن و صحبت کنن و من میدونستم که شاید میگفتم خیلی این کمی مردم کمی درست شاید قبول کنند بله من میدونستم که مثلا بسیاری ها میفهمن که شوخی است مثلا شو برنامه شوخی میکنه میپرسیم گفتگی بدم میدونستم که بعضی نفران شاید خوب قبول نکنن اما نمیدونستم که تو این درجه مثلا میشود و به همه خیلی شده کن گذشت رفت من اون چیستان یک شد من شب وقتی سر میرفتم پیشکی شب در اومدم گفتم بیا میرم پاگاس روی چیستان میپرسم در اومدم خیلی چیستان گفتم اینا بعد از یک استرنج که ادنا کلاسیک به فکر میافتگی بدم ادنا کلاسیک توزی کار دیدی نه در گوگل پویسک میزنی کجا میبره چیستانی تاجیکی زدم هم خبرم وقتی که تغییر میابیم شما در یک سالی که یک سال زیادتر چی در یوتیوب هستید یک سال نمود ظاهریتون معلوم است که خیلی از پریچاسکه سرکاری تا سر لباسی بس شده است این خوب است نمود باطنیتون با فکر خودتون چطوری بس شد راستی از سبب بیشتر کارو و کم کتاب مطالعه میکنم و باز چی ایواز شد یعنی که بسیار چیزا رو فهمیدم من در طول یک سال هم از جهت کار هم از جهت انسانگری چون که چه خیلی که باشد نباشد آدمایی که مثلا در شو بیزنس هستن اونا کمی فرق میکنن از دیگر نفرانی که مثلا عادی زندگانی پیش میبرند فرقیت دارد بلیت سه بلوگر تاجیکی
میدونید یک دخترک است شو شوتاین اینستاگرام رو بسیار خوب میبرد از یوتیوب как бы это не знаю нескромно не звучало фикри худам ки блогери хуб ҳастам айни ҳол дар Тоҷикистон ва бо ки аст хуб Борис Усмонов блогер нестан кас масалан журналист предприниматель гуфта мешавад ёдгор Iron King интервью нағз доранд баъзе интервюшон шоу шутаем шоира Пулатова инстаграмда ҳастанд се Вайнер ҳозир медонед ки нақш шидааст Вайнеро Азик Вайн Россияда узивои группа кардесиян баъд кто еще там якта бачакои хуҷандӣ агар дида бошен видеошон ҳозир ҳамаҷо дар инстаграм партизан ку хеле семейни ситуатсияҳо гап мезананд дадо ман хе кунам бува ман хе кунам не территорияма нест баъд вай бо Вайнер Илҳом Фозилов баъд бачаки батл гуфтагӣ буд он касам чӣ мекунанд дар инстаграм Вайнери хуб ҳастанд баъд ҳамчун блогер бо Сабринаи Назриям мешавад агар Сабрина Назрия мо бимонем кадаме се каса убрат мекунем аку шоира Пулатова можно убрать барои ки вай аудиторияшон камай вай бештар урусӣ вай мекунад се журналисти хидмон Наргиз Касимова баъд як журналисте ки Америка рафтан Сафина Нури Наср бо ки тамошо мекардам Бахтовари Ҷамшид мешавад гуфтам се сароянда ки шахсан ба ман писанд аст барои ман ҳамашон рости писанданд хеле сета беҳтарин просто сеташ хеле топ дорем аку хай ҷои Шабнам Суроёра ҳеч ка гирифта наметавонад канешна медонед ҳар кас хеле ҷои хича дорад значит я ҳам хеле мегӯям се контенти тоҷикӣ ки шумо ҳамонро мехоҳед такрор ба такрор тамошо кунед контенти тоҷикӣ нест ростига не ахтном интервю тамошо мекунед ҳаму монтаж мекунем як бор мепартом мешавад баъд аз ютуб як бор тамошо мекунем тамом пешаи дар ютуб мондан мекунем ура се контенти хориҷие ки бояд такрор тамошо кунед что было дальше что было дальше баъд агент шоу тамошо мекардам ози вақтои охир не охарус дига не вай аммо ахирон шоу агент шоу се кард ку амшон тамошо накардем баъд идагалиш тамошо мекардем накардем дига вечерний Ургант тамошо мекунем ну это телевизионный вариантай баъд қазоқоро бисёр тамошо мекунем кам копирайт мешава да конечно бисёр идеяро аз вай мегирем ноли оқа истифода накардам рости се интервюи беҳтарин фармода дохили хориҷӣ интервью ма медонед интервюи Собчак в последнее время қариб бисёриёша тамошо мекунем фақат осторожно Собчак хай Дудя тоже бисёр тамошо мекунем баъд вақтои хира сабаби видеоша калони бад кардеста анами чизам влияет мекунад тамошо накардам чанд қашид интервью тамошо кардаги будам ба ман маҳқул шуда буд аз последний помню Мадина Басаева буд бисёр интервью хуб буд то охирша тамошо кардимша баъд интервюи ки маро бисёр мотиватсия додаги буд Айсултан бачааке ки режиссёри қазоқай дар Америка дуд гирифтаги буд дар Америка барои шавари Ники Минажа барои шавари Карди Бира клип съёмка кардагия Иван Дорн да клип съёмка кардагия LJ да клип съёмка кардагия бачааки 22 сола режиссёр аз Қазоқистон ки мировой звезда да вай кардагия клип съёмка кардагия анам интервью бисёр мотивация се интервюери тоҷикӣ дар YouTube ҳаст ҳозир Мубориз ма и Iron King ва охир агар имрӯз охирин рӯзи ҳаётатон бошад чӣ кор мекунед очамда занг мезанам ёдиш кардам ва агар имконият мешид мерафтам пешон
раҳо маҳкаман Қазоқистонадан ва ё барнома ҷолиб. Ҳафизулло бисёр хуб дар бораи меҳмонош меомӯхтааст. Бисёр хуб аст барои журналист вақте ки дар бораи меҳмон пурра меомӯзӣ ва медонӣ ки кадом савол метавонад ба ӯ писанд ояд, кадом савол метавонад ба ӯ писанд наояд. Ва медонӣ ки кадом медонад ки кадом корҳои ман шубҳаовар буданд шахсан ба худам. Бисёр ҷолиб буд. аҳсан мегӯям ба барнома бурдборӣ хоҳонам ва ҳама нафароне ки масалан даъват кардан агар шуморо ҳамкасб наздик шиносо дӯсто биёед ҳатман як эҳсосоти ғайриодиро ҳатман мегиред аз ин ҷо.